Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Qadrli cemaat mümin Müslümanlar. Bizning için hazırki vaqtda din hamda ilim, dünya ul ayrım. Biz hatta kishini sugirgan mumkinmiz. Sen dunyoga berilding deb. Lekin de bizning dinimizning bu masalaga ko'z qarashi nindi? Nechik dinimiz dunyoga qaray, ilimga umuman qaray. Dini bilimga hamda shulug'an dini bo'lmagan ilimni ayramı yo'qmi? Alimlar ilkigi vaqtda nechik angar qaraganlar. Allah subhanahu wa ta'ala umuman bilim masalasida Qur'oni Karimda ayta istavudi billah. Qul hal yastawillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Rum surasida. Endi bir darajada bo'lurlarmi shul kishilar endi jamiyatda ham Alloh qarshısında qaysilari bilalardi bilimni keng fikrli ham shul kishilar qaysilari bilmaylar nodon. Allohning bilimlari tuban darajada. Shul vaqtda Alloh subhanahu wa taala ayta istavudi billah. Qul robbi zidni ilma. Bir duo Taha surasida aytdi. Menga bilimni usta. Bu duo cemaat bizning aramızda keng taralgan duo. Allohumma zidni ilman hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o'zini sahabasi İbn Abbas için duo qilgan qo'shida angar Qur'on ham Qur'onni anglov yog'idan bilim angar tilagan. Bu cemaat Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karim oyatlari hamda agarda biz qarasak Qur'oni Karimda eng birinchi ingan oyatlar alar 5 Iqro surasidan alaqdan Iqra bismi rabbikallazî halaq halaqal insana min alaq Iqra ve rabbukal akram ellezî allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tunna nur tavuning bir teshigida bo'lgan vaqtda Allohning bir mahluqi Jibril alayhissalom Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qisib ola ham ayta o'qidi. Arab tilida o'qi degan so'z u ikki ma'noda bo'lib turadi. O'qu, ya'ni tekstga qarab jumlalardan o'qu, hamda ikkinchisi o'qu, nechikda bo'lsa, narsa bo'lsa, o'zimizning xatirimizdan bo'lgan masalani nesa siylab bersang, unda o'qu deb ataladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yo'g'olib qolib hamda narsa men o'qiy bilmayman degan. Albatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem endi o jumlalardan tizib harflarni o'qiy bilmagan. Hamda vahiyine Iqra ve rabbukal akram ellezî allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zining zihnidan Qur'onni o'qiy boshlaydi. Qur'onni jamoat o'qu u faqat jumlalardangina tugul ali isimizdan o'qisak da ulda shula o'qiluvda batala. Hamda shu birinchi oyatlarda Alloh subhanahu wa taala ayta allamal insana ma lam ya'lam. Allah öğrete insanga, adam balalarına şul meseleni qaysisi alar aldan bilmedilerdi. Hem de ul yaqtan eng birinchi bizga o'rnak bo'lib tura Adam alayhissalom. Bu dunyoga tuğda ul birinchi kishi. Madrasasi da yo'q, kitobxonasi da yo'q, angar öğretilik kishisi da yo'q jamoat, ota onasi da yo'q. Ul tuğda ul balaki shaqdan endi balaki sabiy boladan o'smadi. Tecrübe jimadi, bir kimde anar bilim üretmedi, sabaklar bilmedi. Lakin de Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Adem aleyhisselam turunda ayta istavudu billah ve allama Adem'el esma kullaha. Hem de üretti Allah Teala Adem aleyhisselam barşa isimlerini deyip. Hem de İbn Abbas bu ayetlerini tefsir kılgan vakitte ayta faqat farishtalar ismigina tugul, duolar isimlarigina tugul, o'zining ismigina tugul, narsa bu dunyoda bor. Rizqlardan, ko'klarda, yer ustida barcha mahluqlarni Alloh subhanahu wa taala angar isimlarin, bilimlarin öğretib qo'ygan. Hozirgi vaqtda biz nenda bo'lsa bir bakteriyani, ya'ni yoki bir planetani ninde olsa bir isim bilen atasak da Adem aleyhisselamga ol öğretilgen bulgan. Ni sebepten? Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala
алдан біліп тұрған, һәр вақытын ул жәннәттә, жәннәт рәхәтендә һәм дә ризыгында яшәмәс, аңар дөньяга күчеп, аның әйтерлек авыр дөнья мәшәкатьләре белән яшәргә туры килер, һәм дә анда нәрсә кирәк булыр? Белем кирәк булачак. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай безне, адәм балаларын барлыкка китерде. Без бу дөньяда бер нәрсәгә дә яраклашып яшәмибез. Һәр вакытны тирә яктагы булган әйберләрне ничек тә булса үзгәртеп, аны белән кулланабыз. Ризык булсын микән? Үзебезнең икмәк ризыгын карасаң да, яшелчәләребезне булсак та, без аларны урманга гына барып җыймыйбыз, аларны утыртабыз, аларны урабыз, чәчәбез, эшкәртәбез, үзгәртәбез, тәмләттерәбез, сыйфатын яхшыртабыз. Аннан соңына өйгә алып кайтабыз. Өйгә алып кайткач та аны басабыз, инде турыйбыз, пешерәбез. Пешерү өчен утыны кирәк, күпме эш тапшырабыз, фақат бер ипине ашар өчен, бер ашны пешереп ашар өчен күпме белем кирәк. Һәм дә кадер җәмәгать шушы белемне өйрәтүче безгә Аллаһ булды. Адәм алейһиссалам аша, пәйгамбәрләр аша, изге кешеләр аша, галимнәр аша.